U osnovnej školi Jovan Jovanović Zmaj u Đurđove na hodini ruskого jazika chodzi 41 školjar, 25 u mlačim i 16 u staršim возрасту. Popri ruskого jazika oni uče i o ruskej kulturi i o običajoh. Уровень знanja je jednaki, već da jednima mušim po ruski, već ka im i po serbski tolkovac, da jedni dobre znaju, bešeduju z rodičami, z maceru, abo z ocom, to dzeci z zmišanih malženstvoh, ali uglavnom dobre nam ide. Školjari ruski jazik jak wyborny predmet mają 2 godziny tyžnjovo, ale poneže tota ocena nie uchodzi do proseku, motivacija za učenje ruskoho u viših klasoh slabše jak u nižších. Sovitovala som še s koleginjami z drugih mestoh, poneže 5 rokiljam jak ja robim taki hodzini i veljo mi pomogli ih soviti i tištak som i plani od njih dostala i dumam, že to dost dobre ide. Đurđevska škola je jedna z 3 školov, gdje je organizowana porjadna nastava ruskoho jazika, ali prezmenšane číslo dzecoh ruski odzeljenja je u 3., 6., 7. i 8. klasi, a u njih kupno ljem 26 školjare. Isnuje opravdane nazdavanje, že šlidujucoho roku budze dost dzeci i za odzeljenje na ruskim jaziku.